Nangibuka ifile lakho mkhulu ngala ngiyarecorda on my side. So ke ungayibamba ivoice yakho uma unenkinga nayo. Why ngirecorda? Kukhona umuntu lombude ukuthi ngiyakholelwa yini kuNkulunkulu, ngathi mina angikholelwa kulo nkulunkulu lona weBhayibheli. So la ngoba nangibuka ifile lakho, nangibuka indzaba yakho, ngibuka wena sithombe sakho la. Ngibona kunelidlodi lelasuswa lebe kufanele ukuthi ngabe liyakusida. Shothi wena ngeke uphumelele empilweni ngobe kunelidlodi lebalususile. So ke uthi umbuto wami phela Jesu abamsusanga, uNkulunkulu abamsusanga, then ke why ungaphumeleli? Lokusho ukuthi umuntu uphumelela ngebukhona belidlodi lakhe empilweni yakhe. Jesu naNkulunkulu ngeke bamsuse empilweni yemuntu ngoba umuntu ubusiswa lidlodi lakhe. Sichubeke ungilalele wena. Kunemuntu lomvuna lothwele ngawe. Wathwebula inhlanhla takho wayosebenza ngato. Noma singeke sihlale kakhudlwana kuloko kodwa into le endekile leyo. Ngifuna ukubuilda le argument yokuthi empilweni yakho kutholakala ukuthi basuse lidlodi lakho. Kodwa uNkulunkulu ukhona emhlabeni abamsusanga but awuphumeleli. Jesu ukhona emhlabeni abamsusanga awuphumeleli. So wena kuze uphumelele emhlabeni kudinga ukuthi kulandwe lela lidlodi lelasuswa libuye litokwenda umsebenzi walo emtimbeni wakho. Ibuye futhi ithi lenye imbudane ithi ungasithatha kanjani isiphiwo salomunye umuntu? Siyathathwa. Siphiwo sakho sithathwe kanye nelidlodi lakho lebe futhi ukuthi ngabe liyakusida. Lokusho ukuthi into yakwaDlamini angisho ukuthi wakwaDlamini wena. Into yakwaDlamini yakwamagagula iyakwathi kuyosebenza kaNkosi. Lidlodi lakaDlamini lakamagagula liyakwathi kuyosebenza kaNzimanze. Bantu bakaNzimanze banjinge ngelidlodi lekungesilo labo. Lidlodi lakho nenhlanhla yakho yathwetshulwa ngumuntu lomvuna lothwele ngawe, uyasebenza uyaphumelela kodwa uthwele ngawe. Uyayivigijima phela mfo? Ungahamba uyohlaba imbuti, uhlabe inkukhu, uhlabela lidlodi wena awunalidlodi ngoba umuntu uhlabela lidlodi lelilodwa lokungilo lemuthi limphumelelise, not onke amadlodi. Bese ukuthi lawa lamanye amadlodi eda ngalelidlodi lekungilo lelihlatshelwako. So ke kungaba madima kuwe ukuthi uyohlandiswa, uyocathekwa, uyogeziswa, wendiwe yonke lemhlolo ukuthi uphumelele ngoba ngeke ukwazi ukuphumelela ngaleyo misebenzi leyo, ngaleto tendo leto. Kodwa imvo lengifuna ihlale engcondweni yakho kakhulu ukuthi uNkulunkulu abamthwebuli, Jesu abamthwebuli. Lokusho ukuthi uNkulunkulu akanamsebenzi longako empilweni yomuntu, Jesu akanamsebenzi longako empilweni yomuntu. Kungako abathakathi bangabathwebuli. Kodwa umuntu lomnyama kuze aphumelele eAfrika udzinga i-intervention okanye kungenelela kwelidlodi lakhe. So ke babona ukuthi wena nangilumuntu lotakusida asimthathe bamthwebula netinhlanhla takho. So ke utawuhlanhlatheka okanye uhamba ugijime ufunela lusito ungalitholi ngobe kwamele kukhululwe lo muntu lowathwetshulwa not wena. Kwamele lusito lwakho ludirect kulo muntu lowathwetshulwa not wena. So ke lenkulumo bengiyirekhodela lokho mkhulu lokhu kwekuthi inhlanhla nempumelelo yemuntu ivela edlodini lakhe. Ingakho umthakathi nakathi omosha impilo yemuntu umosha lidlodi lakhe okanye ulanza lidlodi lakhe kube ngilo lakalithwebu lakho. Not lokunye Jesu akathwetshulwa, uNkulunkulu akathwetshulwa. Lokusho ukuthi nje utawuhlupheka nyalo noma ungamthandaza Jesu umthandaze uNkulunkulu ngeke ubone emehluko ngoba akusingiJesu lokumele alethe inhlanhla empilweni yakho, akusinguNkulunkulu lokumele alethe inhlanhla empilweni yakho, kodwa lidlodi lakho ngilo lelima esikhundleni sebuNkulunkulu. Nawuthandaza wena umthandazo uyiphenduleke kodwa kwanyalo nawuthandaza akunamuntu kuposition yebuNkulunkulu lokumele ukuthi akuxhumanise nayo yonke lento loyifunako wena.